pomislim na vir življenja. Na reke. Življenje. Na dež, pa nevihte. Voda. Pomislim, da brez vode se ne da živeti. Ne morejo živeti ljudje, ne morejo rastline. One of the biggest things about water that one doesn't really always realize is the privilege of having water and the privilege of not even having to think of having water. The first time I came to my landlady, the first room I went to, and she was looking around the house, and I was asking her, okay, so where is the tap, where is the drinking water? And she said, oh, it's everywhere. Like you can fill water up in your bottle from the toilet or the kitchen or everywhere, and that's a practice that we don't have at all. Like in our homes, we will have probably one tap purified water which is drinkable. And that is also like coming from a very privileged place, even in India, where you at least have access to clean water. And in many spaces you don't have any of that. So it's such a necessity, but it is also such a luxury, and that luxury comes with such a privilege that is often ignored. And to be able to recognize that is something really, really important. Rož na vrtu ne zalivam z pitno vodo, ampak imamo doma shranjeno deževnico in pa ali s tistimi Kot posameznica ne morem pač zelo veliko narediti za svet, ampak se potrudim s tem, da zmanjšam porabo vode, da ko si myjem zobe, ne pustim odprte pipe. Velikokrat, ko sem bila še mlada po vojni, tam leta 50, če ne je bilo dolgo dežja, ko smo imeli tiste vodnjake pa domače štirna, je velikokrat zmanjkalo vode, pa smo mogli pol Devljičetkam iskati več kilometrov, 20 kilometrov, da smo jo pripeljali. Če ne smo se mogli pozimi, če ne je bilo, smo mogli pa tudi sneg taliti, da smo imeli vodo za to prvo silo. We definitely do look at water a lot differently than here because we don't have so much. Like if I'm taking a shower someday and I'm like washing my hair or something, and then the water just suddenly goes away, and then I have to like shout out to my roommate and be like, oh, can you turn the pump on? And then or I get to go to a neighbor's house, and that is, at least for someone like me, I still have that access. I still have that, a little bit of water at least. Not a little, actually quite a lot for India, because there are many people who have to walk miles and miles, and there are droughts in villages, and there is just no access at all. And it's such a necessity, and it's really sad to see how a necessity becomes just privilege. Večkrat smo se s sodelavci pogovarjali, kako je to slabo in neodgovorno, da pitno vodo uporabljamo za različne namene, kjer bi lahko uporabljali kakšno drugo vodo, ne pitno vodo iz naravnih virov. Tako se je porodila ideja za projekt Rusalka. Torej, projekt Rusalka se ukvarja s vodo, ki pride iz male biološke čistilne naprave in jo potem čisti do te mere, da postane ta voda pitna. Seveda te vode ne pijemo, ker imamo ljudje v glavi, v možganih vgrajen ta občutek gnusa, ampak ta voda je potem povsem primerna za različne sekundarne namene uporabe, kot je recimo za zalivanje, za pranje avtomobilov, za pranje dvorišč, ulic
čiščenja je takšna, da uporabimo železove nanodelce. Ti imajo lastnost, da naredijo te škodljive komponente, ki so v tej vodi iz male biološke naprave, neškodljive. In kdo sedaj lahko to vodo uporablja? V našem primeru prebivalci občine Šentrupert na Dolenjskem. Oni iz te pilotne male čistilne naprave, kjer se voda potem dodatno očisti, lahko dobivajo vodo v svoje zalogovnike, ki jih imajo na dvorišču, in jo nato uporabljajo. Mineral Sadra predstavlja zanimiv naravni material, ki že ob rahlem segrevanju izgublja vodo. Če so dani pogoji, to vodo ponovno veže. Pri tem se kemična sestava ne spremeni jo pa se njene lastnosti in iz minerala Sadre postane čudovito vezivo, ki so ga zlasti v preteklosti s pridom uporabljali za to, da so iz njega pridobivali apneno-mavčne materijale za barvne sloje, fasad, za pripravo štukatur in štukolustrov, ki danes krasijo najeminentnejše zgradbe objektov kulturne dediščine. Rudniška voda je zanimiva zaradi tega, ker je bogata z mineralnimi snovmi, ki jih pobere na svoji poti, ko pronica skozi zemeljske plesti in osvobojena pride na plan v rudniških rovih. Rudniki so svojevrstne arhitekturne tvorbe, delo človeških rok in predstavljajo neprecenljivo rudarsko dediščino. Skupaj z vodo ustvarjajo kompleks naravne in kulturne dediščine. Voda je topilo, je sredstvo, s katerim mi veliko delamo, se pravi barvamo precej postopkov. V tekstilnem inženirstvu potrebuje vodo ali za barvanje, pletiranje, tiskanje, škrobljenje, razškrobljenje, beljenje. In v bistvu brez vode teh procesov ne bi mogli speljati, po drugi strani pa voda na splošno pomeni življenje. Pripravili smo ekstrakt zelenega čaja, ki vsebuje tanin. In pobarvali smo tkanino bombažno in tkanino volneno. Če bomo dodali neko železove ione, se bodo te tkanine obarvale v temno, sivo do črno. Tukaj imamo vodo iz rudnika. V tej vodi se nahajajo neke železove rudninske snovi. Torej, zdaj bomo pogledali, kaj se je zgodilo z našimi vzorci. Če železo sulfat kanem na vzorec, ki je pobarvan z ekstraktom zelenega čaja, se takoj opazijo te temnejše obarvanja. Da bi se to zgodilo, mora železo biti v ionski obliki in očitno tale voda iz rudnika ni, oziroma železo v njej ni v ionski obliki in zaradi tega ne more tako reagirati s tanino kot železo sulfat.
can survive without water, right? How long can you go on without water? You can't possibly. But it becomes a luxury, and that is a really sad thing for us to say that, you just flushed out drinking water and people don't have any.